मा होनो प्रजेक्टमोन बेखौ खालामनाया सोर खालामगोन खाम्फामोननि निस्सय आखाइ दं बनसुनि निस्सय आखाइ दङ जायनि जाहोनाव बे 22 घर बिपिएफ सापर्टारा बे दंफां फुलिखौ दाननानै न' लुना थाहैदोंमोन हेंगानि बुंनाय रावखौ खोनाखाबाय बिपिएफ हानजानि सापर्टार बनसुनि सापर्टार होननानै 22 घर न'खरखौ सिलिंखार खालायदों अराय सम बर' हारिनि गेजेराव फेरेंगानि बुंनाय रावा जारिमिन बायदि जानानै जाहाथे थाथों बिनि थाखायनो साननैसोनि उनाव फेरेंगानि मुङाव बे 22 घर न'खराव डायरी गांसे सहैगोन मानो होनोबा फेरेंगानि बुंनाय रावा अराय सम बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे बे 22टा डायरीयाव लिरनानै दोनजागोन मानो होनोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे गेदेरमा दैदेनगिरिनि खुगायाव बेबायदि बेरखाङोबा आरो सोर दंबावो जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोलांनो थाखाय हारिनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावलांनो थाखाय बिपिएफ हानजा आरो इउपिपिएल हानजा दं नाथाय दिनै बिपिएफ पार्टीनि सापर्टार आरो बनसुनि सापर्टार होननानै फेरेंगाया 22 घर न'खरखौ सिलिंखार खालायदों आरो उननि समाव सोरबा कंग्रेस सोरबा बिजेपियाव थाङोबा बेबायदि बुंनानै जाहाथे बिथांमोननि न'खरखौ आरो सिलिंखार खालायबावगोन नामा कंग्रेसनि सापर्टार बिजेपिनि सापर्टार होननानै आरो सिलिंखार खालायबावगोन नामा बिनि थाखायनो फेरेंगानि बुंनाया जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव जारिमिन बायदि जानानै थाथों 22टा डायरी बुक सहैगोन फेरेंगानि मुङाव मानो होनोबा 22टा न'खरा जाहाथे फेरेंगानि बुंनाय रावखौ अराय सम बर' हारिनि जारिमिन बायदि लिरनानै दोननो हानाय बायदि अराय सम फेरेंगानि बुंनाय रावा बर' हारिनि गेजेराव गनायथाव नङा बिनि थाखायनो अराय सम गावनि बिदा फंबाय गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायनि न'खरखौ जेरै 22 घर न'खरखौ बनसुनि सापर्टार बिपिएफ हानजानि सापर्टार होननानै सिलिंखार खालायदों बर' हारिनि गेजेराव सोर दं बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टी अराय सम बर' हारिनि जौगानाय फरायसाफोरनि जौगानाय हारिनि जौगानायखौ बे पार्टी मोननायानो मोजां खामानि मावना दिन्थिलांनांगोन नाथाय फेरेंगानि बुंनाय रावा अराय सम हारिनि गेजेराव गनायथाव नङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गनायथाव नङा बिनि थाखायनो फेरेंगानि बुंनाय रावखौ अराय सम डायरीयाव लिरनानै दोननो हानाय बायदि 22टा डायरीया थाबैनो लावखिगुरि गामियाव सहैगोन दिनै गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 10 लाख बिफां फुलि गायनानै गस पुलि केতিয়া দিব লাগে কোন সময় উত্তর দে 1 घन्टानि थाखाय प्रमद बर'आ गुफुर हालामाव थांनानै दैमालु फिलाव समायना रमायना स्टेज नांगौ नामा प्रमद बर'आ बेसेबां थाखानि बेदर जाबोगोन नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे थाइसे थाइनै खांनानै प्रमद बर'आ 3 तारिखआव थांगोन बेबायदि समाव सोरबा हानजाया रायजो राजाफोरनिफ्राय डनेशन बिगोन आरो बेहरगोन होननानै जों खोनानो मोनदों 1 घन्टानि थाखाय प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनिफ्राय खांनानै गुफुर हालामनि दैमालु फिलाव 1 घन्टानि थाखाय समायना स्टेज नांगौ नामा खै हाजारनि बेदर जागोन प्रमद बर'आ गुफुर हालामाव सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव जायफोर माखासे गामि थालांदों आरो 41टा गामि बिटिआराव मुं मख'जादों बिथांमोनखौ मोगा-मोगि लानो थाखाय प्रमद बर'आ खै हाजारनि बेदर जागोन खै हाजारनि समायना रमायना स्टेज नांगौ जायफोर जोंनि खोनानो मोननाय मथे थाइसे थाइनै रायजो राजाफोरनिफ्राय डनेशन खांनो बा बेहरगोन बे मालाबाबो गनायथाव नङा सांग्रां जा रायजो राजाफोर सांग्रां जा गिनिस रेकर्ड खालामनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बियो आसामनि बयजोंबो मानिजानाय मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि अमृत बृक्ष आन्दोलन होननानै मोनसे हाबाफारि ধ্বংস কৰিলে তহঁতৰ কেলা বেচিলে খবৰ আছে তো হ'ব গৰম নাইকিয়া হৈ যাব ঘৰটিটো কেইটা গছপুলি থাকে মই যাই থকালৈকে চাই থাকিম কেলা फोसावदोंमोन बे हाबाफारिया आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जागासिनो दङ आरो जोंनि बिटिआराव बे उदालगुरि जिल्लायाव 10 लाख बिफां खेबसेयावनो गायनानै गिनिस रेकर्ड खालामनाय मोनसे हाबाफारिमोन आरो बे दिनै फुंनिफ्राय जागायनानै दासिम 90% जाफुंबाय एसे बाकी दङ बेखौ गायगासिनो दङ दिसे गछपुलि दिसे 10,000 टका দিব और অসমত পাইব অসম ধ্বংস কৰিলে তহঁতৰ কেলা বেচিলে খবৰ আছে তো হ'ব গৰম নাইকিয়া হৈ যাব ঘৰটিটো কেইটা গছপুলি থাকে মই যাই থকালৈকে চাই থাকিম কেলা পুলি কেতিয়া দিব লাগে বৰবক গছপুলি কেতিয়া দিব লাগে কোন সময় উত্তৰ দে এই ৰু কেলা তহঁতে কৈ থাক কেলা ফালতু
পরে চিনি পাবি গছপুলি খৰালি ৰোৱা গছপুলি কি হব বালৰ কেলা অমিত বিষয় আন্দোলন গাছ পিতা মাতা নেলু কাটিলে পাহাৰ পৰ্বত খহালে কেতিয়া ক'ত গৈছিলে এতিয়া অমিত বিষণ কৰিছে কেলা গছৰ ছাঁ দিব এইখিনিত ৰাইজ আহি পেলাই গছৰ তলত জোৰাই থাকে গছ কলৈ গ'ল অমিত বিষয় আন্দোলন এতিয়া কেলা কাটিবহে গছ পুলি ৰুবলৈ আহিছে হয় নেকি কল দি বেৰিব ছাগলীয়ে গৰুৱে নোপোৱাকে সব অসমখন মূৰ্খ বাঁহৰ কাটি মুখা হ'ল 10,000 হয়নে দিয়াৰ পিছতে মই কেলা 10,000 টকা গছ পুলি ৰোৱা 10,000 টকা দিয়া বাবা যেতিয়া দি শেষ কৰিব অল আছাম মূৰ্খ বিলাক বহাগ জন্ম পুলি দিছে এতিয়া খৰালি মুখত বুঢ়া জলে যোৱা নাই কেলা আজিকালি বুঢ়ী হৈ ছোৱালীবিলাক ঘৰত থাকে আৰু বুঢ়া জলে যায় কেলা টকা দেখি চব ফান্দকি দেশখন গোটেই হলকম্প লগাই দিলে এতিয়া কিছুমান বেজি দি মানুহবিলাক চব দুৰ্বল কৰি পেলাইছে খবৰ হৈছে এইটো কি বেজি খুব বেছি বাচ্চা 2 বছৰ বা 3 বছৰ চব মানুহ ফুপুৰা হৈ আহিছে কেলা শক্তি নাই জোৰ নাই ৰাইজক সুধিবা মই নকওঁ হয়নে নহয় সেইকাৰণে কৈছিলো কৰোণা মোৰ পাতিৰ তিউতা তাইক মই খুৱাই প্ৰেম কৰি আছো বুলি কৈছিলো অৰ্থ সেইটো আজি আধাৰ কাৰ্ড কালে পান কাৰ্ড কালে জম কাৰ্ড কালে আল কাৰ্ড কালে কিয় সব টকা কথা বুদ্ধি সব কি কৰিবলৈ আমি অসমৰ নাগৰিক নহয় প্ৰমাণ কি হলে মোৰ জীৱনটো গোটেই পাৰ কৰিলো পহিলা ষ্টেণ্ড কৰিয়ে এনআৰচি উলিয়াই গোটেই মানুহৰ কেলা পগলা কৰি পেলালে হয়নে নহয় ফটো মাৰি নিছে মোক বাচ্চা কিন্তু আজিলৈকে মই টকাকেইটা কালেকশ্যন কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণ কি জাৰিম মই উভতা বিহলঙনিৰে জাৰিম খেলা চৰকাৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰ বাপেকৰ ঘৰ পৰা দিছে নেকি টিং মাৰিবলৈ সেইটো আৰু ফাণ্ডত টকা শুকাই গ'ল এতিয়া মই টিং মাৰিব লাগে পঞ্চায়তত মই তাত পাতি কৰোঁতে মোৰ তিতা লাগি গৈছে 2 বাৰ ফটো মাৰি নিছে মোক বাচ্চা কিন্তু আজিলৈকে মই টকাকেইটা কালেকশ্যন কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণ কি জাৰিম মই অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আনি শিক্ষামন্ত্ৰী বনাইছিলো কিয় বাগৰিলে কিয় মাকৰ পেটত এবাৰহে জগে 10 বাৰ জগে নেকি কাহ পুৰুষ বালৰ ফুল খেলা ননমুদিয়া খেলা খেতি কৰি হাল বাই মৰণা মাৰি ৰাইজক ঘৰ দিছে টকা দিছে देखो सबका खून है खून लेके ऐसे राज भाई का काम करता है सोचिए कला मुझे কথা কবলৈ আহিছো লেডি বেটি কথা বাচ্চা মোৰ সহ্য নহয় আমি হলো ধাৰ্মিক মানুহ সত্য মানুহ তালি বালি কেলে সত্যানি নহয় দুনিয়া মে সোচিয়ে কোন है খিয়াল খেদিম ঢেকাৰী হাবিৰ সিংহ জন্ম হৈ আছে এখন আরে খিয়াল সব খেদিম খিয়াল ঢেকাৰী জুপুৰা হাবিৰ সিংহ জন্ম হৈ আহি আছে স্বাৰ্থলোপী খেদিম টকা বস্তা सिलाई दी हम क्या बोला